of eye. So I took emergencies minutes after they took us from the bottomless pit. But my hand was very strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation, trying to me. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, yeah, redeem some song, redeem some song. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall we kill our prophets while we stand aside and rule? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the rule. Won't you help to sing another songs of freedom? 'Cause all I ever had, redeem some song. Listen, Uchi. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall we kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the rule. Won't you help to sing another songs of freedom? 'Cause all I ever had, redeem some song, redeem some song. These songs of freedom, these songs of freedom. About the thing, yeah. Every little thing's gonna be alright. I say don't worry about the thing, 'cause every little thing's gonna be alright. One more time, babe. I say don't worry about the thing, yeah. 'Cause every little thing's is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds, peace by my doorsteps, all singing sweet songs. Melodies pure and true, saying this is my message to you.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya ya. Senang berjumpa kembali di malam Senin ini. Semoga besok hari Senin kita tetap beraktivitas seperti tidak biasanya. Maksudnya Tetap biasa selalu ya. tidak seperti biasanya, maksudnya kerja lebih keras lagi gitu. Ini lagu waktu saya masih zaman TK dulu. Sebuah lagu dari Andromeda. Kalau TK berarti saya belum lahir, Mas. Ya, kita akan saya tua bulan. Ini tua tahun. Ya, selamat datang yang baru datang. Ya, buat yang jatuh cinta ya. Semoga kita tidak melewati hari-hari dengan tidak biasanya. Apa saya bilang? Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Buat yang berulang tahun ya. Yang mana berulang tahun? Oh ya. Selamat ulang tahun yang kesekian ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bukan amin woy. Ternyata tidak amin ini. Wah, saya kalau ada penghulunya nih itu. Om Ucing juga semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Amin. Tahun ini Om ya, tahun ini ya. Ya. Di Tanah Suci nanti ya. Ajak umroh toh sekalian. Ada kah? Pasti salah tariknya. Kala malam berselimut sepi, kala hati dirundung sunyi, diiringi bisikan sang bayu. Tercermin wajah sang rembulan, lamunan membawa diriku